What's up guys, VIVA, SENYOR. This is CJ Estrada and welcome to my channel. Today is Sinulog Day, pretty tuned. Ganito ako, stuck ang ulan. So, tago ko sa camera. Nakulang pupul ni Master Jeffrey. But before we celebrate or mag-enjoy sa Sinulog Grand Parade, Matusata sa Santo Niño, let us not forget the real essence of Sinulog Festival. Celebrate the blessings from Senyor Santo Niño and the Christianity in the Philippines. Let's go in 3, 2, 1. Unfortunately, we cannot get inside the Basilica Santo Niño because there's a lot of people here, as expected, because it's Sinulog Day. So we will just find a coffee shop because we need to drink coffee. We're still sleepy. We went home last night around 12 in the midnight. We have to save strength because it's going to be a long day here at Cebu City. So don't forget to subscribe, share this video, like, and share peace and love. Muna ang coffee time, so let's go! Baka pagkapin. Saan naabot ang 43 mo? Pay-pay, pikasin. Sabon, napalay pikasin. Mayon ang ready taon niya. Taas pa itong parade atuan, so ipikasin atong backup. Hi! Okay lang na. There goes Jeremy or Jeremy Ganado. Subscribe to my channel, please. Subscribe to the channel. And finally the rain stopped and Sinulog Grand Parade will now commence. Go enjoy Sinulog SENYOR! Sugod na sa sinulog kitang tanan magpit senyor. Senyor kang lolo kini, senyor kang lola kini, senyor kang tatay kini, senyor kang nanay kini. Sugdan ni balanghay, mauwi akong dungog. Sayo na gipari sa paghihok sa sulok. Pagkatsi ko panampin, alam sa Santo Niño. Ihalat ang kinabuya ron, talipay ang Ginoo. Sinulog, siyagit kong kusog. Sugod na sa sinulog kitang tanan magpit senyor. Dagat na kaga, sugod na sila og sayaw! Sugod na sa sinulog kitang tanan magpit senyor. Senyor, magpit senyor kitang tanan magpit senyor. Video, not picture. Picture. Okay, so we have a problem here. We don't have anywhere or anything or anywhere else to eat because everything or every store is full. So our challenge now is where to eat, and it's already past 12 and gusla na naganyara bisig nilakaw, enjoying the Sinulog Grand Parade here only in the Queen City of the South, Cebu City. So gusla na kayo guys. Nanami, Jollibee, asan eh? Gururdo, puno kayang linya. And we have to find another store na makanan. Ay, gusto na kayo. Gutom na kayo. Gutom na kayo. Mga unang tali ko na, Skyflakes na ito kanon eh. So actually we are heading to Ayala Center, Cebu because we have no choice kay puno tanang mga pagkaunan dito sa Banggo. So, we'll try our hope. So we hope, agis katulad kayong mata. So we hope that
makakaon mi sa Ayala, Center Cebu, bisag sa Jollibee or McDo or anywhere. Basta makakaon mi kay pasmo na mi. Diba? Biyo, saan yung sa pasmo mi? Pasam. Pasam! It's pasam. So, saan may observation sa to karon nga Sinulog? Kuya ko rin. Ako, ikaw. Mingaw ayo. Mingaw? Yeah, because gibawal man ang street party. Then, liquor ban at 300 meters from the Grand Parade route. So, nana, peaceful siya. It's actually peaceful. Wala ko kabantay og stampede. Possibly. Kasunod sa parade. So, muna wata ka feel og stampede. Sinulog 2018 is peaceful. 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 Kay, walay ka party-party. Actually, walay namahit og ka ng mga pintal. Wala gyud. Walay nagpauwan ng Red Horse. Wala nagpauwan ng Red Horse. Walay na nablig og tubig. Og ihi og beer. Dami ito baglas. Kauna. Ingon sila pero wala ko tulay. Which is good actually kay ma-enjoy nimo ang Sinulog yun nga fight. Pit Senyor mga kapamilya. Share peace, love. Actually guys, sorry if nagkuhan ko. Tabian nga ko ron kay gikapoy bitap lakaw-lakaw. Sukar pa mi gabiin. Actually kagahapon, actually na podcast ko sorry. Actually. Meron bilang Indian accent ba? Actually. And if you haven't seen my previous vlog, we walked because we joined the procession and then standing for around an hour, watched the Pyro Fest yesterday at SM and then walk again going home. So mao na ipamaulan pa akong tiil karon. Mao na nga hashtag Hagarda versus sa takaron. Bahala mo dira. Basta para sa vlog. No! Hapit! My God, hapit. Oh, RIP, Gorilla Pat. CDR King. Palitag pag-gawin. Sabi pang focus! Tara. Ako lagi ang i-focus. Focus on me. Focus on me. People are actually watching me vlogging, but Kebs. Kay, like and subscribe. Hello, Sir Vlog. Hi. Yay, bugnaw na. Finally, bugnaw na. Pag-standby sa midday for like an hour or two. Kay gikapoy me. So, gunahan ko sa lighting diri kay putik ikaw tanawon. That's why I like. Hugaw kay tiil. Sinulog pa mo niyang nilabhan. Gabundok sad. Pagkaw na. Kakayo. Ito pa. Kapoy. Enjoyed na ko. May subscribe. Share, peace and love. Now we're back. Here we are going back to the streets at the parade. And I wonder if it's already done or not yet. But I hope so. It's not yet done because we need to catch up more inconvenience for the vlog. Apas, di ba kamo matudaog sa sunod sa barangay? Doon sa may feeling nila nakadaog mo? Nalipay. Karon sa may yung gihope karon nga Grand Parade. May dami sa Lap sa Mardi Gras. Good luck, Pit Senyor. Thank you. Taga-asa mo, sir? We're from Abuyog, Leyte. Abuyog, Leyte. Di ba, Pit, kamo may permisi ka nakasap yun? Sa mga Sinulog. Sa may yung na-feel karon or sa yung expect karon nga Sinulog? Actually, wala may i-expect kalayo. As long as nakasayo para ni Senyor Santa Linya, that is what matters the most. Okay, thank you, Pit Senyor. Viva, Pit Senyor! Pit Senyor! Okay, thank you. Lodi alert! Uy! Follow ko sa mga vlog! Follow ko sa mga vlog! Wala ka diha. Wala ka sa baseline, nag-party-party. So dito mga agi diri kay mahugawan ta. Ito tagpuan. Di ka sa agi na. Yo, gawin dito ninyo. Patay ka na. Senyor Langga! Ano gawan ako? Hey, circle!
CJ! Gusta? Teka na, nalagkita tayo. Oh, Sure. Vlogger! Dito pa talaga tayo magkikita. Lodi. Mga Lodi. Malodi, hello. Ay, video ba yan? Hello. Video. Hi. Hello. Uy, sino din? Hi. Upgrade mo lang talaga. Abay, ito na guys. Abay. Yay, finally nakalampos good sa party sa mga millennials. Mga millennials. Wala na ko na-feel. Hashtag Gorgos. Let's go to SM in 3, 2, 1. 3, 2, 1. For today, I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe, share, peace and love. 3, 3, 3.